Nk'uko mubibona tugiye kureba hamwe YouTube channel za mbere 10 muri uru Rwanda zinjiza akayabo k'amafaranga menshi. Are you sure about that? Yeah, ndishuba kuko information zose nakoresheje muri iyi video nazikuye kuri website yitwa Social Blade, nuko berekana amafaranga ari mu madolari ariko njye nashyize mu manyarwanda. Ku mwanya wa 10 rero dufite Yago TV show. Yago TV show ku batayizi ni umunyamakuru Yago agenda akoresha ama interview abantu batandukanye y'abastar muri iki gihugu. Rero mu kwezi kumwe amafaranga yashize mu manyarwanda, amafaranga make Yago TV show yakinjiza ni ibihumbi 346 by'amanyarwanda, noneho yaba ari menshi cyane akaba ari miliyoni 500 by'amanyarwanda. Noneho mu mwaka umwe amafaranga make Yago TV show yakinjiza ni miliyoni 4,400 by'amanyarwanda, yaba ari menshi akaba ari miliyoni 66 n'ibihumbi 500 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 9 dufite RTV cyangwa Rwanda TV uko wabyita kose. RTV rero amafaranga make yabona ku kwezi ni ibihumbi 335 na 500 byabaye make, noneho yabona menshi mu manyarwanda yaba ari miliyoni 5 n'ibihumbi 900 by'amanyarwanda. Noneho ku mwaka amafaranga make yabona ni miliyoni 4 n'ibihumbi 400 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 70 n'ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 8 rero turasanga Kigali Today, ikaba rero igenda ishyira amakuru menshi atandukanye dore ko ifite abasubscribers 332. Ikindi kintu gitangaje nuko ariyo ya mbere mu Rwanda, niyo YouTube ari ukuntu izi classify nyine ama YouTube channel ikaba ariyo iclassify nk'iya mbere mu Rwanda. Ukwezi rero Kigali Today ikaba yinjiza amafaranga iyo yabaye make aba ari ibihumbi 427 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 3,800 by'amanyarwanda. Ubwo ku mwaka iyo yabaye make aba yabaye miliyoni 5 n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 82 n'ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Mwanya wa 7 dufite Meddy, umwe mu bahanzi bo mu Rwanda YouTube channel yabirebwa cyane, yaba amavideo cyangwa n'ibindi bintu byose ashiraho. Mu kwezi kumwe rero uyu muhanzi Meddy amake yakinjiza ni ibihumbi 560 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 9 z'amanyarwanda. Noneho ku mwaka amake yakinjiza ni miliyoni 3 n'ibihumbi 500 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 107 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga channel ya Philpeter 250, nayo ikora nyine ibintu by'ama interview ikoresha abantu batandukanye. Philpeter 250 rero ku kwezi amafaranga make ya bafata ni ibihumbi 570 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 9 z'amanyarwanda. Noneho ku mwaka amake yafata ni miliyoni 6 n'ibihumbi 850, yaba menshi akaba miliyoni 109 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Damn. Ku mwanya wa 5 turasanga Isimbi TV. Nkuko mubizi Isimbi TV nayo igenda ikora ama interview yakoresha abantu batandukanye y'abastari. Isimbi TV rero ku kwezi ikaba yinjiza amafaranga yabaye make aba ari ibihumbi 575 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 9 n'ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Noneho ku mwaka iyo yabaye make aba ari miliyoni 3 y'ibihumbi 900, yaba menshi akaba ari miliyoni 110 n'ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga Bamenya series, ari channel icishaho filme y'Abamenya iri mu bwoko bwa comedy. Noneho Bamenya amafaranga yinjiza ku kwezi mu manyarwanda yabaye make aba ari ibihumbi 661 by'amanyarwanda, yaba yabaye menshi akaba miliyoni 10 n'ibihumbi 600 by'amanyarwanda. Noneho ku mwaka iyo yabaye make Bamenya yinjiza miliyoni 7 n'ibihumbi 960 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 123 n'ibihumbi 870 by'amanyarwanda. Mwanya wa 3 turasanga Niyitegeka Gratien, uzwi cyane nka Papa Sava cyangwa nka Sebo. Channel akaba agenda ashaka ibintu bitandukanye cyane cyane filme y'uruhererekane ya Papa Sava ndetse n'andi mashow agenda agira ya comedy atandukanye. Kwezi rero
Papa Sava ushize mu manyarwanda akaba yakira make ibihumbi 820 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 13 n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Noneho ku mwaka amake yinjiza aba ari miliyoni 9 n'ibihumbi 840 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 157 n'ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Red Bull JD. Kuba tazi Red Bull JD nyine igenda ishiraho ibyegeranyo, ibintu byinshi, amafilme n'ibiki. Mu kwezi kumwe amafaranga make Red Bull JD yakinjiza make ni ibihumbi 883 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba ari miliyoni 14 n'amafaranga ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Noneho ku mwaka amafaranga make Red Bull JD yakinjiza ni miliyoni 10 n'ibihumbi 600 by'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 169 n'ibihumbi 700 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa mbere nta wundi tuhasanga uretse Afrimax TV. Afrimax TV murabizi ni umunyamakuru Bakti ndetse akaba n'umuhanzi. Afrimax TV nk'uko ibyivugira ifite akazi kenshi gatandukanye, igenda ikoresha ama interview abastar ndetse n'abandi bantu basanzwe, ikagenda ivangamo n'ama comedy shows nka za Nyakso. Rero Afrimax TV yo yinjiza amafaranga make ku kwezi, yinjiza kayabo ka miliyoni 1 y'amanyarwanda. Oh my god, wow! Yaba menshi akaba miliyoni 18 z'amanyarwanda. Noneho ku mwaka iyo abaye make aba ari miliyoni 13 z'amanyarwanda, yaba menshi akaba miliyoni 205 z'amafaranga y'u Rwanda.